Let's let the moment pass. It always goes so fast. They'll be the death of me, but I just can't be us. Drugače ja sam Nataša Živković, moj mož mi pravi Živhodić, jasno zato ker je bivši. I tako. August been coming free. We're dwelling in the past. In pa je, da fulkrat vozi v zavetrnju tovornjaka, ker tako tudi prišpara. Super, ampak kaj si misli ta bosanski kamionđija, ki ga ima, v riti ga ima 100 km, razumeš? Vidi majmuna. Proči! Pa tudi na poroki so stvari, ki mi ni še všeč. Dosti stvari mi ni všeč na splošno. Ena izmed teh je fotograf. Pa ne zato, ker se ne bi rad slikal, ampak ker nikoli ne izpadem v redu. Moji obrazi so ponovadi taki. Na edinih slikah, na katerih sem dober, so tiste, na katerih jem. Pa še na tistih je vedno moje oko navzdol, tako. Počuvam krožnik, da mi kdo ne krade, ne? Zadnjič sem bral na netu, da spoštovanje si je treba zaslužiti. Recimo, pazi to, če ti rečeš ciganu zdravo majstore, on ti bo rekel zdravo šefe. Če pa mu ti rečeš zdravo cigo, on ti bo rekel zdravo brate. Imam užasno ružnu frizuru jer mrzim ići kod frizera. Mrzim ići kod frizera zbog onog jednog te istog debilnog pitanja koje vam postave svaki put kad uđete unutra kao hoćemo malo vrhove skratit. Rekao ne, sredinu mi izreži, jeba, znaš ono. Ću si ja vrhove sam doma zalijepiti, jeba, znaš ono, kaj je to, jeba, znaš ono. In bi jo končno Stjep s Popovičem naredili ta božji stolp. Po moje je najboljše, da stolp naredimo gor na strehi od zapora. Tako bo imeno je manjka vsebino. Pol je rekla, da ja, da vedno mora ona plačevati, da nisva pač glih denarno usklajena, kar je res, imela je za 1000 evrov višjo plačo. Mislim, 1000 evrov je imela plačo.